Ay na bakit naglaing kan ngagtaraken ken nagaywan ti kabalyuwa pagsakayam no adayo ti pagturungam idi na panta ijay away nasda awak laing mo sumakay tay kabalyo ket nagkatkatay yinagyagam taray at taray idi naturog ta ijay away jay kubo-kubo ni amalakay nagarepdek ka asim makay ti kabalyo nga agmimiray idin tagdimon mapataray yinagyagam masinaplitan ay na bakit patungkuday ta nagriing kanay nagranggas kan hindi nakman inkas kaso inkarkarum ti nagkabalyo inridis mo nga inpalalo ay nablon sanday to'y sikat ko. Bumabaga ka di nala bakit taawanan pigsaday to'y bagik Jakun maituran iti sakit agkakamakamda kita saplit gaputa di kan maanawa insekad kunda gito'y saka kaplanok na ikugtar ka ngem anyan ta nagpaspas ka pinandagam dagito'y sakak tinengel mo dagito'y imak inpigpigsam tinangyagyag anyaket di na kinaranggas idi nakaring ka iti bigat nastaaw kat nakitam kanyak di na magmunuan at napasamak ay sinalbag ka di kang pulos kayat itan bakit agsinatan jakon pulos sa maibturan tiranggas mo nga agkabalyo nusum kenti panagdarep-dep mo. Idin tadimon mapataray yinagyagam masinaplitan ay na bakit patungkuday ta nagriing kanay nagranggas kan ngem di nakman inkas kaso inkarkarum ti nagkabalyo inridis mo nga inpalalo ay nablon sanday to'y sikat ko bumaba ka di nala bakit taawanen pigsaday to'y bagik jakon maibturan iti sakit agkakamakamda kita saplit itan bakit agsinatan jakon pulos ama ibturan tiranggas mo nga agkabalyo nusum kenti panagdarep-dep mo tiranggas mo nga agkabalyo nusum kenti panagdarep-dep mo.